takvim okolnostima 2. 15. februara 1804. godine u Orašcu, na mestu zvanom Marićevića Jaruga, održana je skupština na kojoj je oko 300 viđenijih narodnih prvaka donelo odluku o početku ustanka. Posle odbijanja Stanoja Glavaša i Teodosija Marićevića za vođe ustanka izabran je Đorđe Petrović Karađorđe. Isti dan zapaljen je Han u Orašcu, a isto je učinjeno širom pašaluka. Zaplašene dahije su pregovorima koje je vodio Ganlija, koji nije učestvovao u seči knezova, pokušale da umire narod. Pregovori, koji će biti održani u selu Drlupi, prerasli su u prvu bitku ustanka, u kojoj će i sama Ganlija biti ranjen. Posle toga redom su jedna po jedna nahija odmetale od dahija, a ustanici su polako osvajali neka značajna strateška mesta i varošice, poput Rudnika i Valjeva, koji su pali istog dana, 18. marta. To su prve značajnije pobede ustanika koji su opseli sam Šabac. Zbog važnosti Šapca, šabačkim Turcima u pomoć su krenuli janičari iz Bosne, koje će srpski ustanici dočekati kod manastira Čokešine, gde će doći do jedne vrlo značajne bitke. Ovde vidite u gornjem levom uglu bitku kod Čokešine, a u sredini je mesto Rudnika. Boj na Čokešini, u kome je oko 300 srpskih ustanika predvođenih braćom Grigorijem i Dimitrijem Nedićem dočekalo na utvrđenim položajima kod istoimenog manastira nekoliko hiljada bosanskih Turaka. U bici koja je trajala gotovo čitav dan i u istoriji ostala upamćena kao srpski Termopili, poginuli su svi ustanici, uključujući i braću Nedić, ali zahvaljujući ovom uspehu ustanika, bosanski janičari nisu uspeli na vreme da stignu u pomoć Šapcu, tako da se sama opsada nastavila. Posle bitke kod Čokešine, srpski ustanici su imali mnogo više uspeha. Milan Obrenović oslobodio Čačak, Karađorđe Kragujevac, gde je potukao dahije u bici kod Batočine, a do kraja aprila gotovo čitav pašaluk je bio oslobođen, a dahije su se sklonile u Beograd, koji su ustanici opseli. Porta je tada poslala Bećir Pašu da zavede red u pašaluk i on uz pomoć ustanika uspeva da natera dahije da napuste Beograd. Uz njegovu dozvolu jedna ustanička četa predvođena vojvodom Milenkom Stojkovićem opkolila je dahije koje su se sklonile na jedno dunavsko ostrvo Adakal. Posle žestoke borbe dahije su poubijane i njihove glave su poslate u Beograd. Kada Bećir Paša nije uspeo da smiri ustanike, započinje nova faza ustanka u kojoj su ustanici sada postaju odmetnici od carske vlasti. Srbi su posle proterivanja dahija ponovili da oni samo žele da proteraju dahije i da zavedu red u pašaluk, te da su spremni da priznaju sultanovu vlast, ali da sultan potvrdi i dodatno proširi samoupravu na teritoriji pašaluka, gde bi jedan unapred određeni godišnji danak sultanu bio jedino priznavanje vazalskog odnosa Srbije ka Turskoj. Porta nije bila spremna da da Srbima ove povlastice, pa je sultan poslao niškog vezira Hafiz Pašu da umiri ustanak. Hafiz Paša je krenuo sa nekih 7000 vojnika na Srbiju, a dočekali su ga vojvode Milenko Stojković i Petar Dobrnjac zajedno sa Karađorđem na utvrđenim položajima kod Ivankovca i odneli potpunu pobedu. U bici je ranjen čak i sam Hafiz Paša. Posle toga je oslobođeno Smederevo, a zatim je došlo do Zatišja i ustanici su se posvetili organizaciji nove države. Ovo je mesto na kojem se održala bitka kod Ivankovca. Srbi su i tokom 1806. godine zahtevali od sultana priznavanje svoje autonomije, ali sultan nije želeo.
to da učini, želeo je potpuno da uništi srpske pobunjenike, tako da će u borbama 1806. doći do dve izuzetno značajne bitke, bitke kod Deligrada i bitke kod Mišara, takođe biće oslobođen i grad Beograd, tako da će jedan istoričar nazvati ovu godinu najslavnijom godinom ratovanja. Ovde na karti u gornjem levom uglu kod Šapca možete vidjeti mesto odigravanja Mišarske bitke, a u donjem desnom uglu ka Nišu desila se bitka kod Deligrada. Što se Deligrada tiče, Deligrad je u stvari bio čitav niz šančeva, to je zemljanih utvrđenja koji su Srbi izgradili kod Aleksinca uz Moravu, jer je tuda prolazio put, najkraći put između Niša ka Beogradu, takozvani Carigradski drum, koji je povezivao Carigrad sa Beogradom. Ovo mesto i utvrđenje ostaće upamćeno kao grad junak, zato što Turci nisu uspevali nikako da ga osvoje i zato što će Deligrad u suštini poslednji pasti po tursku vlast prilikom sloma ustanka. Tursku vojsku koja je krenula iz Niša u Sveti rat džihad predvodili su rumelijski Seraskar Ibrahim paša i njegov pomoćnik Šašid paša sa nekih 50.000 vojnika. Njih su srpski ustanici dočekali na utvrđenom položaju kod Deligrada, gde je od 13. do 16. jula 1806. godine došlo do žestoke bitke u kojoj su Srbi odneli pobedu. Turci će potom nastaviti napade na šančeve nekoliko nedelja, sve dok Karađorđe ne stigne sa vojskom u pomoć Petrodobrncu i potpuno razbiti Turke. Toliko da će Srbi u septembru čak opsesti i sam Niš. Na zapadnom frontu doći će do jedne još značajnije bitke, verovatno najznačajnije bitke Prvog srpskog ustanka. Karađorđe će sa nekih 10.000 vojnika u avgustu 1806. u šančevima na polju Miša nedaleko od Šapca dočekati vojsku Kulin kapetana, nekih 20.000 Turaka, i potpuno je poraziti. Karađorđe će u ovoj bitci pokazati sav svoj vojnički genij. On je sakrio svoju konjicu u obližnju šumu i naredio je da čeka poslednji momenat za juriš. Tek kada su svi Turci bili potpuno uključeni u bitku u šančevima, on je naredio juriš konjici u turski bok, a sam je otvorio šančeve iz kojih je 1000 srpskih vojnika izašlo u borbu prsa u prsa sa Turcima i tako uspeo da porazi mnogobrojniju tursku vojsku. Ove dve sjajne pobede turske vojske i generalno najuspešnija godina ratovanja u Prvom srpskom ustanku krunisana je konačnim osvajanjem Beograda. Posle dvogodišnje opsade 12. decembra 1806. godine srpski ustanici u 6 vojničkih kolona sa vojskom preko 12.000 ljudi, predvođeni Uzun Mirkom Apostolovićem i Kondo Barjaktarom, na prepad zauzimaju Varoš kapiju, a potom i Stambol kapiju, čime je ustanicima otvoren put u grad. Ustanički gubici su bili znatni, a poginuo je jedan od najslavnijih vojvoda Prvog srpskog ustanka, Vasa Čarapić. Ipak, ovo je dovelo do predaje Donjeg grada, a 8. januara 1807. godine na Svetog Stefana ustanici osvajaju Suv kapiju i primoravaju vezira da predaje Gornji grad. Tvrđava Islama, jedna od najznačajnijih turskih tvrđava na Balkanu, pala je u ruke ustanika.